No hi ha cap burro que s'aporti, no, aquesta? Per un centre, Xavi. Què vas filmant, tu? Sí. Sí, bé. Sí, Joan. I quan tu miraràs? A casa, tio. I vaig xerrant. Fas comentaris o no? Entra'ns, ja hem arribat. L'entrada no és aquí. Ah, no, cap allà. Més cap allà. Entra'ns. Pues no bé. Entra'ns. Fa mitja hora que m'he aixecat i ja tinc les lumbars que estan suades. Ja m'està caient les gotes de suor. Vinga, bufet que va. Esmorzar. Vale, no hi ha molta cosa que filmar ara per aquí. L'habitació del Jordi i del Joan no tinc ni idea de quina és. Estem a la tercera planta de... el nostre lloc de residència. Aquí que anirem a buscar a la Débora. Aquesta sí que sé on està. 6614. Ja estan trigant a obrir. Jo. Què dius, Xavier? Hola. Hola. Què esteu fent? La meva mare s'està canviant. I estàs canviat, tu? Clar, no hem d'anar al mexicà. Però a quina hora? Si són les 7 de la tarda. No hem de demanar hora. No, però tu has dit que no, no? Però mai se sap. Però si a nosaltres ens queda rato, Sí? Saps que em sembla que... Em pensava que hi havia... Teniu la tele engegada, no? Sí. És que em pensava que hi havia el Jordi aquí dintre. No, que m'estàs gravant? Sí. No m'agrada dir amb aquesta cara de pollastre. Ja hagués estat el seu, però no d'això. Ves a dir al fial que Quina habitació és? És aquella d'allà. A quina acadèmia llavors? Home, jo, depèn, jo ara faig 4 coses i em vaig ben mudat, Xavier? Ah, no, normal és, normal és. No, però bé, vas molt bé, Xavier. Fa aquest poc. Tu, què t'ho volia dir? Res, jo clar m'estava també banyat al jacuzzi. Ah, sí? Heu omplert l'aigua tot? Sí. Heu fet sortir les bombolles? Sí. Ja hagués hagut de fer-ho jo també, això. Sí. Anem al pis de dalt. Som. Habitació 6634. 6634. Ai. Mosquitet, fora. Que raro. Però m'han sortit i s'han descuidat la llum oberta. Ah, sí, ja és gent. Ara obre. Hola. Què hi ha? Què passó, tio? Vinc a preguntar... Què ets el... A quina hora voldríeu... Hosti, quin fred, no? Que surt d'aquí dintre? Corrent d'aire. Ja veus. Que m'estàs filmant? Sí, bueno, he anat a parlar amb la Débora, ja vaig, això, i que cap allà pues, a 8:45 quedem. En el hall? No, aquí baix. Quina hora ara? Ara són les 7. Encara queda 1 hora i pico. Deixa'm veure com està la vostra habitació. És igual? Estan... Ah, bueno, és igual que... Estan visibles? Ah, teniu l'MP3 aquí. Estava pensant de... No sé si podria connectar el meu, també. Aquesta. És d'iPod, Ah, és d'iPod, això. No. No hi haurà res. Podries fer-ho a través de... Te faltaria un cable. El cable de... Ah, vale. El cable de l'ordinador. Sí. Vale, pues res. Ah, aquesta llum d'aquí fora no es pot tancar, no em fa l'efecte? Està tot ben fosc ja. Bueno.
D'aquí una hora i mitja continuem gravant, a veure com acaba la història. Anem a sopar, restaurant mexicà. Cuina picante. Ara molt bé de menjar pel·lícules de els d'allà pericot no es plegaven a la boca. A veure, aquí torna. Menja. No està pas menjant. Bueno, anirem a per aquest. A Débora no li agrada que la filmin. Però ja s'ha gravat ja, el puta. Molt bé, Xavi. Vaya, crac. Un trago d'aigua. Fer-li un primer plano. Estic fent. No, més. Que es vegi bé. A mi també em sembla gust de color. No, a mi me sembla gust com a cítric, no? A limón. Ja s'esculla. Matrimonio Maya, Ceniza, 2 por 10. Este es el chulo. Calendario Maya del Sol. ¿Cuánto sale esto? Esas van por 20. 20 pesos. 20. 3 días de acabado. Pero luego podemos salir por aquí, ¿no? Igual que nos vamos, por 10. ¿Ya os vais ya? Ahí es más caro, es lo que estoy de salida. Cuéntame, tío. ¿No te gusta el calendario? Amor eterno. Hemos comprado de estos, aquí en la entrada. Más caro. Seguramente. Es probable, Aquí hay precio de fábrica, 2 por 10. Ya puede ser. Sí. Ellos no han comprado nada, o sea que ¿Pueden comprar? yo me he lanzado más deprisa. Dos. Venga, va. 32. 2 por 30. 30 pesos. ¿Quieres pesos? Sí. Ponme 30 euros. 30 ¿Euros? No tengo, solo llevo Pesos. pesos. 4.20 las dos. Son de tierra, todo allá de mano. 3 días de acabado. ¿Cuánto me das en pesos? ¿Cuánto me das en pesos? ¿Eh? ¿Cuánto me das en pesos mexicanos? ¿Qué te digo? Son de España, más barato para España. Claro, pesos, hostia, 20 pesos son 30 euros, ¿no? Que va, No. 3 euros. Ah, exacte. ¿Cuántos pesos? ¿Cuánto quieres para los dos? En pesos, En no pesos. en 350 pesos los dos. Te voy a dar una pequeña 350 pesos los dos. Son 15 euros. Casi gratis, ¿eh? Sí. Casi regalado. Bueno, a precio es de como fábrica. que está muy Hola, barato. amor eterno, calendario. Com volien allà? Que no l'he comprat, això. 150. Bueno, mira, dame 300 euros. 20 euros. No, ya podría ser, 300 euros. Un 150. ya volía un 150. Te voy a dar 150 salidas. 150 Mira com acaba la Ya història. volía un 150, volía. 300 euros. Tengo una de Així es regalo. val el mateix. Ah, doncs així. 300 euros. No, 200. Ja tenim el grup. Aquí el guia que va explicant, però Los pequeños. bueno, jo aniré cap allà. Us espero allà, eh? Val, Que allà el guia queda això. No me cabe en el avión. ¿Cómo le puedes decir a la camiseta del Barça playera, tío? ¿Cómo le puedes decir esto a playera? La camiseta del Barça, tío. Yo digo la camiseta de México. Esto en nuestra tierra hacen el ron. Quemado. ¿Cómo lo hacen? Marineros. Con los marineros. Marinero. ¿Qué marinero? No, yo no. ¿Qué es? Y luego cantan habaneras. Gracias. ¿El fuego se come? Y ahora También, ajá, con que el soplo fuego, ahora. rico. Soplo porque se puede. ¿Soplo? No se paga. La paga. Pero a mí me gusta más. A mí me habría gustado más que ya estuvieran pelados. Claro.
Però ja veieu, aquí perdut al mig d'aquest camí del no-res, camí d'una platja que es diu Espuja. A veure què tal està a les afores de l'hotel, però és que és ben bé que aquí no hi ha ningú. I encara ens feien pagar entrada per d'això. Deien 120 pesos, 120 pesos cada persona per venir a banyar-se aquí. I li hem dit, aviam, som 5, i no tenim un duro, som pobres. Ens diuen, vale, 150 pesos tots. O sigui, hem passat de 120 pesos per persona a 150 pesos tots, o sigui, 5 persones que som. Intenten estafar tants estrangers com puguin, i si uns doncs no s'hi surt bé la jugada, és igual, ja en vindran d'altres. Intenten estafar tants com puguin, tants com poden, i a veure què... Que fixeu-vos, no hi ha ningú. A veure què tal serà la platja. Bueno, después de esta van a gustar más carne. ¿Quieres algo más? No, ya no más carne. Bueno, lo probamos a ver qué es esto. Si 5 minutos y te lo comentamos. Sí, un trocito. De acuerdo. Cuando pueda, ¿nos puede traer un poco más? Que se termina. Merci. Aquest era bo, Este me ha gustado mucho, ¿Está más, sí? No, estará bien. De momento sí. Voy probando un poco de todo. Merci, gracias. Estás repitiendo un poco de todo. A veure com acabem avui. I el postre? No. Agafa't un, Jordi, si no és l'acabem nosaltres. Agafa'n un. Val, perfecte. Ah, que sí. Sempre pensant en nosaltres. No, la menjaràs tu, jo segur que no m'agrada. No, per això, pensant en nosaltres. Perquè si dius que no tens d'això, a veure què tal. Gràcies. Aquesta platja, l'Escacel, per variar, fan pagar. Sé que ens hem trobat un anglès juraria, no era nord-americà, que ens ha dit que per entrar ell ha pagat 10 pesos. Arribem aquí a l'entrada i el senyor que custodia la garita ens ha dit, aquí no se paga nada, solo les pedimos una colaboración para limpieza. Dic, d'acord, doncs si aquell senyor ha pagat 10 pesos, nosaltres també. I diu, ¿cuánto están dispuestos ustedes a colaborar? I diem, 10. I comença, uy, que poco, solo eso, que no sé què i tal. Ens hem hagut de posar una mica seriosos perquè que prenen el pèl per tot, No us ho perdeu, estan fent una boda i no puc passar pel camí del darrere. O sigui que tinc que passar per aquí al cantó. Com ens supegui i tota aquesta gent em vegi com em caic. Ja veuràs com riurem.
M'han demanat, sisplau, que passis pel darrere. I la gent com està passant. Ja surt al mig de la boda. Però bueno, no passa res al final. Anem continuant caminant per aquí, roques. Bones. Gestos. Brother, how many people speak English? Speak fast. Bueno, okay, amigos. I explain first the Spanish part because I'm a lot of people that speak Spanish today, right? After me. Okay, amigos, comenzamos. Buenos días. Bienvenidos a este catamarán. Este catamarán se llama Aventura. Bueno, vamos a pasar. Els comentaris d'aquest individu no van amb mi, Bueno, además de continuar el viaje, presentar la tripulación, tenemos al capitán, que se llama Ciro. Un fuerte aplauso. Bueno, en resumides comptes anem a Isla Mujeres. Està a quilòmetres de Cancún. I si em deixa aquest senyor, que crida bastant, espero que em podeu escoltar tot aquí. Però guiri allò en plan els que venen a Lloret d'Alemanya, perquè us heu perdut el capità de l'embarcació com estava ballant aquí a... Però ell és ben bé de començar, Sí. Però l'heu visitat també, no? No, estic parlant del patró de l'embarcació. Aquesta, No, mare meva. aquesta és guapíssima, Molt guapa. Molt guapa. Comprem-la. Tu vedi, tu ets com jo, teus 3 cerveses, mano, i tot el món. Dioses, jaguares, dioses águilas. ¿Cómo es que no te saben? ¿Cómo es que? Es que es el tipo de madera, le decimos Pero chacal. nosotros tenemos una, así de madera, que pesa el doble que esto. Y es Lo que así pasa es que pequeña. hay diferentes maderas, depende de la madera que usted compre. Hay una que le dicen madera. Igual una oloreta a substància estupefaent. No sabria dir si és Maria o aquest noi quan està aquí tranquil·let a la botiga la deixa ben perfumada, amb allò que fuma. Bueno, de fet, podeu observar, mira tot el que ven. ¿Vale? Sí, si voleu. Això la Berta no ho voldrà, no? Jo sé que m'encardaré una, són guapíssims. A veure, quants en volem? A veure, Jo dos. tu dos, un, tres. Per aquí, per tu. Per mi. Jo cap. Hey, bueno, Final de festa. viene la fiesta del tequila. Bueno, yo soy el doctor de tequila. Si ustedes beben tequila, yo les recomiendo beber tequila. It's solo, minimum requirement seco, or they dump it in the derecho. ocean. Si beben tequila mixto, como tequila sunrise, margaritas, al siguiente día van a tener have tequila la and resaca, jumping la ocean. cruda, como decimos aquí en México. Si beben tequila seco, van a estar en acción toda la noche, tal vez, bueno, no piense mal, tal vez bailando el coco bongo o haciendo otras actividades que se llama cuchi cuchi chaca chaca. Esto es muy bueno para la acción, para la salud, para la circulación. Bueno, okay, guys. Finish now, tequila time, okay? Oh, yeah. Everybody have tried the tequila today. Mira tequila doctor. If you drink a tequila, I recommend that you drink a straight shot. Oh, I'll take it You drink straight. a tequila mix, like a margarita or tequila sunrise. Next day, straight. englobe, finito, caput, bon. You drink a straight shot, you Caput be bon. action all night long. Maybe all night long dancing to the coco bongo. Coco bongo. Make other activities, call it cuchi cuchi chaca chaca. De vitamina, potencia mexicana. Mexican power
final de festa, com he dit. Los españoles. Ellos. Legalización. Español e inglés. Tengo unos cuadros bien buenos, tío. Bueno, los dos, pero bueno. Ellos sí que compran, yo ya he comprado todo. Se droga con aspirina. Es atleta este. ¿Qué tal tipo? Sí, Hi ha molta cuida cocaïna. sí. Ofereixen droga. Home, hem anat amb un antro i ens han picat les pusses. Gracias, Jo no m'han vist. Nos hemos metido en un antro, a tomar cerveza. Igualmente la paja, ¿no? Del techo. Debe ser. Ya, ¿Eh? Y yo, ¿no? ¿A conocer los conventos o a dónde? On te voleu anar? Jo vull veure tot. Tot? Però no ho podrem veure, Vale, però si no podem fer-ho més o menys ràpid. Sí, ràpido, por fuera. La iglesias i tal. Per fuera no, avui faràs una mica de cultura. Sí, home, perquè tu diguis. ¿Qué es Clar, todo? perquè jo ho dic. Sí, home, jo me n'aniré al mercat i tu fas... ¿Qué es todo? ¿Comer? ¿El qué, perdón? Todo. 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 Todo es, Faràs tot una és mica de todo. cultura, m'ha dicho. Cultura. ¿Cómo? Cultura. Le he dicho, harás un poco de cultura hoy. Yo escuché que Jo també dices... vull anar a veure les Todo. esglésies. Todo. Però podem anar Todo és ràpid, todo. no ens hem d'estar entretenint. Bueno, cuando dije todo, claro, un poco de todo. Sí, sí. Bueno, pues sí, esto, los monumentos y esto, y un cementerio. Vol seguir. Y... ¿Quieres ir al cementerio? Sí, ¿se puede ir o no? Sí. ¿Y este? Y este, ya está. Un soterresto que eso. ¿Uno de regalo o no? Uno pequeñito de regalo, no. Uno de los más pequeños. Uno de los más De pequeños. estos de ahí. Este, gracias. 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 Nada, abajo, déjalo así abajo. Gracias. Sí, sí, déjalo así en abajo. Así. Venga. Vale, así quedamos. Sí, no lo diré, no. Falta uno, ¿no? Sí, ahora te lo traen. Ah, vale. Vale. Así son. Hemos dicho. Este y este, 100. 60. 160 más 200, a ver, 260. 260 más 100, 260. Más 60, 10. 400. Ah, sí, sí. És impressionant perquè allà no ens parem, compren de tot. No sé si cabrà res de tot això a les maletes, no passarem per la duana, ja m'ho veig a venir. Compren de tot.
Ah, vale, vale. ¿Qué juicio? No, es que aquello será mucha. Ay, por favor, esto es para explicarlo. Sí, ja ho veig aquí. No me lo des. No me lo des ni de lo que no viene conmigo. Me da vergüenza. ¿A quién? Que tengan buen viaje. Gràcies, merci. Vale. Ara que em va per més que se'm va fer, Després de la petita trifulca amb els agents de duana, No. Ja. Que veien una poma. ja hem aconseguit treure tot. Veien una poma. I ara ja només queda la sortida cap enllà.